Baik, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang masih ada di sekitar tempat acara. Untuk selanjutnya mungkin bisa berkenan untuk menempati posisi yang telah disiapkan dengan saat lagi rangkaian acara akan kita mulai. Itu cara lurus. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi Kira. wabarakatuh. Salam sejahtera. Terus tak Shalom. Salam Salam kebajikan. Yang pertama, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Gubernur Bali, Wakil Gubernur Bali, beserta Ibu Siti Asih Masta. Excellencies the Ambassador and the Council of the Friendly Countries, the Excellencies the Head of Delegation, with all delegation of the ITOP Forum, yang kami hormati anggota DPR RI dan DPD RI, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta Ibu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali beserta Ibu, Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota Sebali beserta Ibu, serta Bapak Ibu seluruh tamu undangan hadirin yang kami hormati. Swasti Prapta Aturan Titian, Majang Ring Ratu Ida dan Sinamian, Duaning Sampun Presiden Rauh Ring Rahinya Mangkin, Jaki Nyarangin pemargin acara, pembukaan miwak pelepasan bed air, Ring Sejeroning Pesta Kesen Bali, Sanekaping Petang Dasapitu, Warsa Kali Tali Selatan. Selamat datang dalam acara pembukaan dan pelepasan bed air pawai Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025, dan tentunya merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua karena Pesta Kesenian Bali masuk ke dalam daftar Top 10 Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mohon berkenan yang terhormat Menteri Kebudayaan Republik Indonesia untuk membuka dan melepas pawai bed air yang akan ditandai dengan pemukulan kulku. Dan nanti mohon berkenan mendampingi Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Gubernur Bali, Wakil Gubernur Bali, dan Ketua DPRD Provinsi Bali. Kami persilakan. Apa nama pembukaannya? Bobo. Udah gitu. Orang asam. Baik, dilanjutkan dengan pemukulan kuku yang dilakukan kuku akan dipanggil dari dengan mundur ketiga. Tiga, dua, satu. Baik, hadirin yang kami hormati,
PSAI serangkaian Pesta Kesenian Bali tahun 2025 telah dilepas oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia dengan pengumpulan kulkul dan disambut dengan suara gamelan gong gede, semar pegulingan, serta patungan gamelan gong gulung gumi, sekaligus mengiringi mudra cita Siwa Nataraja. Mudra Cita Siwa Nataraja dimuliakan pula Pesta Kesenian Bali memakai tema jagat teknik Institut Seni Indonesia Bali menggubah balungannya bernama Bangkitan Bumi instrumen gamelan loncong Santodo. Siwa mencipta tata semesta dalam energi tarian kosmik. Seluruh yang tumbuh memegang seampun irama alam. Seluruh yang hidup bergerak, tinggal dan berkarya berdandang di bumi. Gonggong kuning menggelar altar adi nada milik Siwa Nataraja demi berkata taburan. Semua menari merayap bumi samasta. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the Indonesian Institute of Arts Bali present Mudra Cita Siwa Nataraja. Mudra Cita Siwa Nataraja is honored at the very beginning of the Bali Arts Festival, reflecting on the theme Jagat Kirti. The Indonesian Institute of the Arts Bali present a new gamelan composition titled Gong Gulung Gumi, featuring Mencol Sarwa Gatu instruments. Siva manifests the honor of the universe through the energy of cosmic dance. All living may flourish in harmony with the rhythm of nature. Everything that lives, moves, acts, and creates rests the earth with splendor. Gong Gong Gumi present an altar of divine vibration, inviting Siwa Nataraja to descend and harmonize Ratabuan, all being danced together in a rhythmic celebration of the universe.
The Karangasem delegation also presents Open Function, a musical band that performed by Father, each representing different characters. This performance often featured in religious and cultural ceremonies, particularly those connected to the royal line of Karangasem. The storyline recounts King Anak Agung Anura Ketut Karangasem, accompanied by his ministers and followers, witnessing the sacred Usabra dance ritual as an exhibition of gratitude to Yang Dewa for restoring harmony and prosperity among the people of Karangasem. Well, Excellencies, ladies and gentlemen, as the final presentation, Karangasem delivered thematic attraction titled Jempana Masola. The Jempana is a grand prayer of sacred throne for the deities carried during lasting ceremonies. And this performance is accompanied by the Adi Bradaga Gamelan Isama, a large-scale musical procession incorporating sacrifice of Kanak, brought into the traditional of Grand Lagador Orchestra.
Ada di sini dia. Stabilisernya kalau tidak stabilisernya di sini di ADS. Oke.
Bukan chat. Kenapa tadi? Saya. Nah. Ini cuma lantai ini. Apa ini sebelah? Udah sadar loh nih. Katanya negeri. Now as Berku. Berku is another traditional performance that involved in Tempe Puja, the Panchakara neighborhood of London Village, Jakarta district. This art combines percussion, music, dance, and kekinian by the traditional vocal poetry. Originating around the 1920s, the Berku performance included Kunyang Chono and Kunyang Dan dance. One is called village, entertainment after performing or gathering. Berku is to become one of the signature cultural assets of Jakarta regions. Kalian kartu. Now Jakarta is present automatic performance entitled Jumba Belaka. Inspired by the Quran from the Jakarta performance. This presentation uses dance, medical style costumes, and creative elements of the crowd and ethnic look, which means that also reflect Jakarta's identity as the land of the Tengku, the nation of Afro races. The musical accompaniment is covered with composition featuring Jago, Galandu, Jibe, Tunakalu, and other instruments. With Jakarta's signature atmosphere.
Arti kan sing lah. And following the conference bearers, the next segment presenting the Supreme procession featuring several items such as Kogas, Singa Abang Raja, Kogas Swastika, Pembrangan, Ampelas, The dominant backdrops represent the inherited bravery of Panji Sakti, a legacy preserved through the social and cultural life of the Buluan people, especially in their Asli tradition.
Kenapa ya? Apaan sih? As a Kosovo, Golan also wants a cultural pluralism, particularly visible in this historic harbor Tanjung. This pluralistic identity is marked by the existence of Tuna Pancasila in Kukutahan. The performance features several diverse cultures, arts, Jalan Betawi, Gurgan from Panayama Village, Barongsai from Ribuan Kiong Jawa, and the old forms of Bulaya, and Boneka Kero, Sobrano from Las Vegas. These are accompanied by two courts of pleasure, King Boso and William royal lieutenants in the kingdom. The sacred heron Grace King Mundaran symbolized the behavior of Panti Sakti as the of
Ininya tadi. Excellencies, last but not least, the culinary delegation is having a performance at the Maria del Apple This is the rest of the song of the as a tradition passed on to the guys as the ritual sacrifice
That highlight the unique culture of tradition of the region. The ceremony begins with a prayer to get values in traditional Bambi attire and aspires for Bambi. A cultural heritage related to the where the Salaman Sassy Rock a style known as conservation. The June beer to the festival in the hands of the Sultan. The
drawn with aromatic flowers and their signature bunga rose. Apa itu? Pertenin apa Sebagai upaya pelestarian seni tradisi khas negeri, pada kesempatan ini, PMI yang Kabupaten Bangli menampilkan kreasi pariwisata yang terinspirasi oleh tarian sangkar untuk upacara tahunan di Desa Batu, terutama pada saat jelang pergerakan Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, for the next parliamentary is present Tajan segment. Tajan curriculum provided is a long-standing tradition deeply integrated into the religious ceremonies of Bali society, especially in Batu, Sukawana, and Solidaritas. In an effort to preserve Bali's traditional art, the delegation presented the Baris dance, a sacred dance that must be performed during religious ceremonies in Batu, especially during Purnama Gasa and Purnama Gasa. This dance is performed by the Dekadul Baris and economic rights of the Dekadul Baris. As the Gamelan and Sepa, Tari Baris represents agama dan
Apa? Apa tuh? Oh, Korea. Larangan spiritual di kawasan Gunung Dewi Danu tampil sebagai penjaga keseimbangan kosmos, ketegangan antara cinta, kekuasaan, dan kehendak semesta yang memiliki wujud Dewi Mawas sebagai manusia menjadi kualitas spiritual yang terbentuk melalui aktivitas berbakat. Excellencies, business class and ladies and gentlemen, as a reflection of the 2025 Kalika Festival Day, Bamboo presents a dramatic performance titled Jaya Pandos Tertutup. This piece tells the story of the strategic story by its king based in the Kamalajan region, with the royal palace of Singamandai. The mythological tale of King Jayapandos and Kanchini follows a spiritual cross-cultural journey filled with both cosmic harmony and conflict, culminating in the transformation into the sacred figures of Barongan. Ini dia, lurus kan?
Sore, bisa macam bisa tutup mereka. Marah bangun. Nanti pulang kamu. Tapi itu daunin, panggungnya doang, jalan biasa. Ngerasa kok jalan. Har. Jangan buka kata itu. Ini sini sama. Bisa. Aing videonya mungkin hasil udah hidup. Bisa. No. Bisa. Betul. Bisa. Bisa. Tarik bajunya. Keren. Kayak video. Pakai papinya ya. Ya. Pakai ya. Jangan diajak yuk.
Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Bangli. Hadirin selanjutnya Kabupaten Klungkung. Klungkung adalah kabupaten yang pernah tercatat sebagai pusat pemerintahan kerajaan Bali dan pernah mencapai puncak kejayaannya pada era kerajaan Belanda. Amin. Di bawah keraton Sultan Hamengkubuwono sampai abad ke-16 berhasil menjaga sampai waktu yang sangat lama. Hal ini tidak lepas dari pengetahuan para pemimpin atau pendamping tindakan sebagai penguasa baru. Pemimpin itu memiliki beberapa nama sesuai jabatan. Salah satunya adalah Abdullah Al-Mu'min yang dijabat oleh Gusti Agung Hadir dengan nama lain Kiai Agung Hadir yang akhirnya dikenal dengan nama Gusti Agung Baruti. Jabatan ini adalah posisi tertinggi di antara jabatan para patih di periode keemasan Delphi. Ada 8 nama patih manis yang memiliki nama asli Kabeh Pasar Subrata, yang Prabowiana, Arya Putra Parigi, dan sejumlah nama besar lainnya. Sebagai kerajaan Kabupaten Klungkung merupakan suatu daerah yang kaya dengan ragam rupa budaya, tata rias, dan busana yang khas. Beberapa kawasan dapat dilihat pada barisan Payas Agung, Payas Agung, dan Payas Dira. Excellencies, this is the Klungkung Regency. Klungkung was one of the political center of Malay's kingdom, and which is one of the greats during the kingdom era. The presidency of spiritual properties in Gambia last went into the 16th century. This enduring power is very well known for the record rules placed by the Nabi, co-operated of the supporter of Bali.
Jangan pekan lah. Jangan pekan. Apa anda jangan pekan lah? Oh. Apa anda jangan pekan? Hah? Kertas GWS tuh, kertas GWS tuh. Jangan semua diambil ke lembaga lain, jangan semua diambil. Yang mana yung sa Manila. Ay sana NBI bằng lúc các bạn bên kia awang. Goblok. Banyak apa? Banyak apa? Coba
Live kan? Live. Camry mana ada apa? Ada kan paling baru kan YouTube lagi Pak. Ada apa? YouTube lagi Pak. Natah Pak. Ya, Natah Pak. Yang mana sari? Kasih kita coba. Kasih kita apa? Gigi kan. Ini dari Tabanan ini semua yang waktunya pentas di GWS. Biasanya Bali Baru terus ya, Bali Baru kenal ya. Selanjutnya kita saksikan peserta dari Gianyar akan segera melintas di depan.
Salah. Excellencies, ladies and gentlemen, as a part of this cultural revitalization effort, the Tabanan delegation also present a creative reinterpretation of the Bali's common dance from the Kulu village in the mountains. A valuable cultural heritage is related to future civilizations. And internationally, this daily for Gabe or cremation ritual is daily pays respect to ancestors while reminding the living of their connection with the deceased.
military composed with percentage of the foundation of the Islam swap into produce. Then like this will come the events of the strength of the knowledge. It also plays a role in
Ladies and gentlemen, with its major activities, the Epic Cruise with the monumental coast. One of its most notable attributes is the Lego Korean Rex. This serves the life of Paris cultural addition to the 19th Consumer Paris Expo. The cultural addition not only introduced for this house, but also contributed to our tourism development in Bali. And for this year's Petaya, Yana presents three types of Lego dances: Lego Joko, Lego Blossom, and Lego Smaranda. And each dance represents Yana artistic legacy.
dilaksanakan saat sandikala atau menjelang malam. Tradisi ini adalah tradisi saling melempar obor dari satu kelapa yang dibakar dengan melibatkan masyarakat desa. Tradisi siasambung Boleh tuh batas gitu. nilai-nilai spiritual dan persatuan antar warga. Selain itu, siasambung juga dipercaya sebagai bentuk simbolis untuk mengusir roh jahat serta menunjukkan diri dan lingkungan dari pengaruh negatif. Tradisi ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menyaksikan kearifan lokal Bali yang syarat akan makna luhur. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, highlighting the potential of traditional village, Gianyar features one of its unique tradition known as Siat Sambung. This ritual comes from Desa Singakerta Ubud and is part of the penggerubukan ceremony held the night before Nyepi Day during the twilight hours or Sandikala. Sebagai sajian pengupas ketua Betayul Kabupaten bisa melayangkan desa Singakerta Kecamatan Ubud dengan judul Singa Ambara Kerta. Dalam tahapan ini dipisahkan dua penguasa besar kerajaan yang ada di Bali, yaitu Kerajaan Sukawati dan Kerajaan Bali. Pertemuan antara dua tokoh besar ini meskipun diawali dengan pertemuan maju, namun dapat dikatakan sasaran secara baik dengan kesepakatan pembagian wilayah yang ditandai dengan adanya sumber air yang membagi dua, yakni wilayah barat dan timur sungai dengan demikian kedua belah pihak menerima lahan ganda sehingga dampak dari peristiwa itu kemudian disebut dengan Yang
Dan kita semua benar-benar dengan program pernikahan yang membawa sejarah pertandingan yang sangat di salah akhirnya Raja Mengui tidak melakukan peperangan karena tidak akan menemukan menang Makuha demi keselamatan rakyat. Akhirnya Raja Mengui dan Joko Gede Karang melakukan mediasi dan tercapailah sebuah kesepakatan damai untuk menempati negara. Setelah para penyerang menjadi dan setelah itu ayo menjadi negara dan anak-anak masih berkemas bernama Bima Kerta. Ini nembok tuh enggak bikin untuk Hadirin demikianlah penyampaian dari Kabupaten Gianyar. Hadirin selanjutnya, Ota dan Pasar. Di tengah derasnya hantaman virus globalisasi, Kota Denpasar hingga saat ini masih teguh dalam menjaga dan merawat tradisi seni dan budayanya. Dengan semangat Wasudewa Putri dan menyambut kedatangan, Kota Denpasar senantiasa menghormati keragaman dan menjunjung tinggi persatuan guna terwujudnya masyarakat yang harmoni, maju, sejahtera, dan bahagia. Pada periode tahun ini, Kota Denpasar memiliki tema bersama Remo sebagai cerminan kekuatan spiritual, budaya, dan harmoni hubungan masyarakat Denpasar. Proses ini menggambarkan realisasi budaya dan serta dari Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Denpasar City. Amidst the strong current of the globalization, the city of Denpasar stands firm in preserving its traditions, arts, and culture, guided by the spirit of Vasudewa Kutumbaka and Menyambut Raya. Denpasar respects diversity and upholds unity to create a harmonious, progressive, prosperous, and joyful society. hanya 5 anu doang. Siang dan selanjutnya menyusul barisan perempuan membawakan budungan yaitu rangkaian persembahan putra perempuan sebagai simbol penghormatan dan cinta kasih kepada alam semesta. kalau ngalih kan. Teman asin. Sebelah. Jadi pernah ya, jadi kayaknya. Nah, ingat itu. Jadi masih ada dari anak kena kene nih. Ini.
in another line of the program. Next, cheerful and pure-hearted children perform dance to the tune of Putri Cinin Ayu, played by Wang Suling, representing the hope for future generation who will preserve cultural heritage. Selanjutnya, PAI Kota Denpasar menampilkan kostum karnaval dengan berbagai warna dan karakter. Dengan sentuhan kreativitas dalam mengolah bulu dan biru, terwujudnya kostum yang khas. Kostum ini dari Jawa dan terinspirasi dari pencok hias di dalam kepentingan musiman. This office involves work, uniqueness, and sustainability. Ladies and gentlemen, Denpasar Risk Cultural District continues to perform and performance. A variety of presentation is various additional acts This cast reflects the business presidency, accompanied by the percussion ensemble of Bombay and Santa Clara. Bulu-bulu tegang. Garapan Kerepo dibagi menjadi beberapa bagian, dimulai dari Raja Poli, Pamil Suci, Pamil Kami simbol kesimpulan agama dan adat. Iringan gong lengkap bajar cercok kesihan, memberi warna khas magis dan sakral. And as the embodiment of the faith Jagankati Lokahita Samudaya, Denpasar present a thematic piece titled Ngerebong. Calibre 6 months in the Pura Agung Petilan, Ngerebong is more than a ritual. It is profound devotion to cosmic balance, human nature, relationship, and collective spiritual awareness. This sacred procession features trans ritual of grounding where the ghost acts as spiritual medium while Barong and Rangga dance together, symbolizing the harmony between Dharma and Adharma.
not to eliminate one, but to maintain their cosmic balance. The performance unfold in spirit. Ada yang record di belakang, kamu di A script dance clothed in black and white. Ini ada yang record di belakang. Representing the balance between opposites. The spiritual figure of possession. Biar pada gitu. Terakhir aja nih, terakhir. Symbolic interpretation of sacrifice and the transformer of the answer. That ensures with sacred procession reflecting the connection between the physical and spiritual world.
Apa ini? Apa acara siapa? Ada tanggal. Dia apa karya apa ada Polosa. Lumayan rekod gitu. Ini cuman video ya. Ini yang tengah. Ladies and gentlemen, the final feature is the overall symbolizing self-control and communication of substitutes behind their person, realize lies in spirit. Buangi semua ada lewat. Yan. Asap ke jalan banyak. Pengajar kosongnya. Oh, nggak ada apa jadi. Hei, aksesannya, jamin. Aksesannya, kurang juga, jangan ordernya dulu.
Jangan nyempit. Terus pun. Ya, 16 tuh. 16 ya. Udah 16 ya. Hijau, diangkut hijau, biar semacam banyak itu dulu. Berapa? Jalan masuknya Pedai sih ada kemarin. Mungkinlah penampilan terakhir dari nyentuh gampang itu ya